Getanya umur 7 tahun tajubaben tajubatengku menyamaku jihanajud mahana sotem wajib maku nabi ufa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntun ilmi benatati faradi'in kubur saudara bandum rata dengan yakin agam ngon inong wajib tanyong padhanajud supaya tepat keibadat pat yang gohjud supaya tepat keibadat mangat bagajud. Allah wahai bunda wahai ayah beli tengen nyoke masa tajuan bertempat ber supaya jin anu getanya mubagia jiwa urumah dihormat ibu bapa jiwa urumah dihormat ayah bunda. Allah ane getanya umur 7 tahun tajubaben tajubatengku menyamaku jihanajud mahana sotem wajib maku nabi ufa hadis firman gayumanan kon kamu pegang hadis firman gayumanan kon tengku pegang. Allah wahai bunda wahai ayah beli tengen nyoke masa nejuan bertempat supaya jut anu getanya mubagia jiwa urumah dihormat ibu bapa jiwa urumah dihormat ayah bunda. Allah ane micut yo masa cut hati putih misal keretang menan oleh hati putih besia-sia terpelara terfaedah mangat dituri Allah Nabi mangun ayat mangat dituri Allah Nabi gure nambah. Allah wahai bunda wahai ayah beli tengen nyoke masa nejuan bertempat supaya jut anu getanya mubagia jiwa urumah dihormat ibu bapa jiwa urumah dihormat ayah bunda. Bisa karaya anu
kedronyan kelelage bisa kebeklet geboh taloni balungke bisa kebeklet geboh talog ba usibre aga yu jabat citka baga di bolage aga yu jabat citka baga di bolage yu jabat menasa jangan nonton TV kedeba kedeh yu jabat menasa jangan nonton TV ngon main bate Allah wahai ayalun wahai bundalon anak tolong jalan yang suci anak tolong jalan yang suci anak entat Allah jalan ibadah anak entat Allah jalan ibadah supaya tepat jalan mengaji supaya tepat jalan mengaji Allah sosohan pate jen kepala akedodo kasayang raya ayah ngon madi ado kasayang raya ayah ngon madinin ado yo nyan katelama ngon ayah betubodo yo nyan katelama ngon ayah betubodo yo masa ubit anamit hana gehira yo masa ubit anamit han geperuna wahai ayalun wahai bundalon anak tolong jalan yang suci anak tolong jalan yang suci anak entat Allah jalan ibadah anak entat Allah jalan ibadah supaya tepat jalan mengaji supaya tepat jalan mengaji bersama mi'raj Nabi umanya nejapati mang sembayang hamba 50 wate Nabi nelake cilimang saja Allah sembayang hamba 50 wate Nabi nelake cilimang saja Allah sembayang subuh be'at kasu sembayang lehu be'at honda sembayang asa lepet-lepet sembayang mubin bebaba isya Allah sembayang asa lepet-lepet sembayang mubin bebaba isya Allah dengan kisah sembayang imam asai mula pun nabi sembayang subuh Nabi Adam alaihi salam Nabi pertama Allah sembayang subuh Nabi Adam alaihi salam Nabi pertama Allah sembayang subuh be'at kasu sembayang lehu be'at honda sembayang asa
bertek-bertek sembahyang maghrib bebaba isya. Allah sembahyang asar bertek-bertek sembahyang maghrib bebaba isya. Allah nangubah Daud asa Sulaiman menal khabaran liba ulama maghrib Yaqub Aisyah Yunus menantang kubah Nabi kerja. Allah maghrib Yaqub Aisyah Yunus menantang kubah Nabi kerja. Allah sembahyang subuh be'atikasuh sembahyang luhur be'atiranda sembahyang asar be'petik-petik sembahyang maghrib bebaba isya. Allah sembahyang asar be'petik-petik sembahyang maghrib bebaba isya. Allah bandung masawa ubah Muhammad karena lebeta Sayyidil Anbiya najatum kerah ibadat Tuhan Isra'ilnya suruh Rabbana. Allah najatum kerah ibadat Tuhan Isra'ilnya suruh Rabbana. Allah sembahyang subuh be'atikasuh sembahyang luhur be'atiranda sembahyang asar be'petik-petik sembahyang maghrib bebaba isya. Allah sembahyang asar be'petik-petik sembahyang maghrib bebaba isya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.